And I'd like to ask the Vice President. Toward Africa, the Africa we all love. What has she done to question my loyalty to this country? 55 countries that make up the African continent. Oh my God. Toward Africa, the Africa we all love. Mwiriwe neza abakunzi ba Tawar. Uyu munsi tugiye kuganira ku bihugu 10 bya mbere bituwe cyane muri Afrika. Murabizi Tawar is the Africa we all love. Afrika dukunda twese. Niyo mpamvu twafashe umurongo wo kuzajya tuganira ku bintu byose bifitanye isano na Afrika. Uyu munsi rero twateguye ko turi buganire ku bihugu 10 bituwe cyane ku mugabane wacu wa Afrika. Turahera ku gihugu cya 10. Igihugu cya 10 ni igihugu cya Algeria. Umwanya wa 10 uriho igihugu cya Algeria. Algeria ikaba ifite umwanya wa 34 ku isi yose. Ni ukuvuga ngo Algeria ni igihugu cya 10 gituwe muri Afrika, kikaba igihugu cya 34 gituwe mu isi yose. Algeria ituwe n'abantu miliyoni 46 n'ibihumbi 15 n'abantu 294. Icyo ni igihugu cya 10, ni umwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Sudan. Sudan ikaba ku mwanya wa 31 ku rwego rw'isi globally. Sudan, iyo tuvuze Sudan mbibutsa yuko tuba tuvuze Sudan y'amajyaruguru, ntabwo tuba tuvuze South Sudan cyangwa se Sudan y'amajyepfo. Igihugu cya Sudan gifite n'abantu miliyoni 48 n'ibihumbi 855 n'abantu 380. Kikaba ari igihugu cya 31 mu bihugu birenga 190 biri mu isi. Ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cya Uganda. Uganda ni umuturanyi w'u Rwanda mu majyaruguru, ni igihugu cya 30 ku rwego rw'isi yose. Uganda ituwe n'abantu miliyoni 49 ibihumbi 382 n'abantu 137. Ikaba igihugu cya 8 mu bihugu bituwe cyane muri Afrika. Ku mwanya wa 7 turahasanga igihugu cya Kenya. Kenya ni igihugu nacyo kiri muri East Africa, kiri mu bihugu bigize East Africa. Kenya yo tuyisanga ku mwanya wa 26 ku rwego rw'isi mu bihugu bituwe cyane kurusha ibindi ku isi. Kenya iri ku mwanya wa 7 muri Afrika, ikaba ituwe n'abantu miliyoni 55 n'ibihumbi 755 n'abantu 912. Uwo ni umwanya wa 7 dusanzeho igihugu cya Kenya mu bihugu bituwe cyane muri Afrika. Ku mwanya wa 6 mu bihugu bituwe cyane muri Afrika turahasanga South Africa, Afrika y'Epfo. Afrika y'Epfo ikaba ku mwanya wa 24 ku rwego rw'isi. Afrika y'Epfo ituwe n'abantu miliyoni 60 n'ibihumbi 752 n'abantu 963. Ni igihugu cya 6 gituwe cyane muri Afrika, Afrika y'Epfo. Kikaba igihugu cya 24 gituwe n'abantu benshi ku isi yose. Umwanya wa 5 turahasanga igihugu nacyo cyo muri East Africa, ni igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania gifite abantu miliyoni 68 n'ibihumbi 617 n'abantu 296. Igihugu cya Tanzania rero ku rwego rw'isi yose kibarizwa ku mwanya wa 21. Ni igihugu cya 21 gituwe cyane kurusha ibindi ku isi yose, kikaba igihugu cya 5 gituwe cyane muri Afrika yacu. Ku mwanya wa 4 turahasanga nanone igihugu dusanga mu biyaga bigari cyangwa se muri Afrika y'Iburasirazuba n'ubundi, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 104 n'ibihumbi 255 n'abantu 885. Kikaba ku mwanya wa 15 ku rwego rw'isi mu bihugu bituwe cyane ku isi yose. Ni igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero dusanze ku mwanya wa 4 mu bihugu bituwe cyane muri Afrika. Kikaba kiri ku mwanya wa 15 mu bihugu bituwe cyane
kurusha ibindi ku isi yose. Ku mwanya wa gatatu turahasanga igihugu kibarizwa mu majyaruguru ya Afurika, igihugu rwose cy'abayisilamu, igihugu cy'abarabu, igihugu cya Misiri, Egiputa cyangwa se Misiri. Misiri ni igihugu cya gatatu mu bihugu bituwe cyane ku rwego rwa Afurika, ikaba ituwe n'abantu miliyoni 113,763 n'abantu 536. Misiri yo iri ku mwanya wa 14 ku rwego rw'isi mu bihugu bituwe cyane ku isi yose. Aha ku mwanya wa kabiri rero, ku mwanya wa kabiri turahasanga igihugu nacyo kiri mu burasirazuba bwa Afurika nubwo kitari mu bihugu bigize umuryango wa EAC, ni igihugu cya Ethiopia cyangwa se Abyssinia. Igihugu cya Ethiopia ni igihugu kiri ku mwanya wa 10 mu bihugu bituwe cyane ku isi, kikaba igihugu cya kabiri mu bihugu biri muri Afurika cyangwa se bituwe cyane ku mugabane wa Afurika. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 128,432 n'abantu 812. Icyo kikaba igihugu cya kabiri gituwe cyane ku mugabane wacu wa Afurika. Ku mwanya wa mbere rero ntekereza ko abantu bazi iki gihugu cyane kuko ntikinakurikirwa urebye neza, kirusha hafi miliyoni 100 ikigikurikiye cya kabiri. Ni igihugu gituwe cyane rwose. Ku mwanya wa mbere rero mu bihugu bituwe cyane muri Afurika ni igihugu cya Nigeria. Ni igihugu gituwe n'abantu miliyoni 226,987 n'abantu 534. Icyo ni igihugu cya Nigeria rero cya mbere gituwe cyane kurusha ibindi muri Afurika, kikaba gituwe ku mwanya wa karindwi, kikaba kiri ku mwanya wa karindwi mu bihugu bituwe cyane ku isi. Ubwo ni nyuma y'ibihugu nka za China, Chine, Inde n'ibindi bihugu bituwe cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'Uburusiya. Burya nabwo buratuwe nubwo budatuwe ugereranije n'ubuso Uburusiya bufite, ariko nabwo buratuwe. Ariko oya, Uburusiya bwo ntabwo burusha Afurika y'Epfo. Ubwo ni nko mu bihugu ibihugu byo ku rwego rw'isi birusha Nigeria guturwa, ni nk'Ubushinwa, Ubuhinde, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byo ndabizi neza. Ni ibihugu bitageze kuri 6 bituwe cyane kurenza Nigeria. Igihugu rero cya mbere gituwe cyane kurusha ibindi muri Afurika tumaze kukibona ko ari Nigeria n'abantu bageze kuri miliyoni 226,987 n'abantu 534. Kikaba kiri ku mwanya wa karindwi mu bihugu bituwe cyane kurusha ibindi ku isi yose. Mwakoze kubana nanjye rero. Niba utarakora subscribe, kanda kuri Tawal Africa, tujye tubana mu biganiro byacu bitandukanye, aho guhera ku munsi w'ejo tuzatangira kubagezaho ibiganiro by'imyidagaduro, aho tuzagirana ikiganiro n'umuhanzi ntari bubabwire, ndi bubararikire kuzakurikira. Ni ku munsi w'ejo. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Patrick. Imana ibarinde.